Kasur kabalami na kadonut bat kamensiam ba iet yau blay. Haga jinya seng bakirpang jong kasamanda Parish Youth Convention. Bat ke Spring Gospel Concert St. George Church. Hakini kita yau baladam. U Dr. Mukul Sangma. Ula ada ke jingruai bakirpang ya ka hau grade doa. Kasur jong u kaladon kabor ban keta kapinpau ya ke jing iet. Bat ke jinget ke basisha hau blay. Kabakum kani ke jingya shimbinta kapin I ba habang ya ayala ke jingruai na kadok nun kalong ke jingya seng kabadap da ke jing shngan ke jing pen kemen bat ke jing kirku. My own